Nurdin TV Rwanda, ubumenyi ku isonga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Turashimira Allah wongeye kuduha kuba turamutse amahoro n'imigisha bikomeze gusesekara ku mukunzi wacu, umwarimu wacu mwiza mu biremwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'abe mu rugo n'abakomeje gutera ikirenge muke, dusaba Allah kubw'impuhwe ze n'ingabire ze yuko yadushoboza kuba mu bakurikiye intumwa y'Imana. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah, nkuko bisanzwe uyu munsi dukomeza kurebera hamwe amasomo afite aho ahuriye na fiqhi. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukomereza ku wundi muryango, babun fi ahkami at-tayammumi, umuryango ugendanye n'amategeko yo gutayamama. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad shara'a at-tatahhura lis-salati min al-hadathayn al-asghar wal-akbar. Mbere na mbere dukwiye kumenya yuko Allah subhanahu wa ta'ala yadushyiriyeho amategeko agendanye no kwisukura imyanda iri mu moko abiri, yaba umwanda mutoya ndetse n'umwanda mukuru. Muri ubwo buryo Allah subhanahu wa ta'ala yadushyiriyeho bwo kwisukura, hari ukwisukura ukoresheje amazi Allah subhanahu wa ta'ala yatumanuriye, wa hadha wajibun la budda minhu ma'a al-imkan. Kwisukura ukoresheje amazi ni itegeko igihe umuntu abishoboye, lakin qad ta'ridu halatun fayakunu al-ma'u fiha ma'duma. Ariko nanone ntibibujije yuko hashobora kubaho ibihe cyangwa se situation amazi ashobora kuba yabura, au fi hukmi al-ma'dum أو موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. hari kuba amazi yabura, nanone hari no kuba amazi ahari ariko hari imbogamizi zo kuba wayakoresha. Hari kuba amazi ahari ariko hari imbogamizi zo kuba wayakoresha, mu mbogamizi zemewe n'Ubuislamu cyangwa se zemewe n'idini. Al-aslu fi tatahhuri, itegeko shingiro nuko igihe umuntu agiye kwisukura, nk'umuntu ugiye gusari, yaba isukura umwanda muto cyangwa umwanda mukuru, nuko ukoresha amazi. Hada huwa al-asl, iryo ni ryo tegeko shingiro ry'ibanze. Ariko nkuko twari tumaze kubivuga, hashobora kubaho impamvu. Amazi ashobora kubura, amazi ashobora kuba ahari, ariko hamwe n'ubwo ahari hakaba hari impamvu turi buze kurebera hamwe zatuma umuntu atabasha kugira iki gukoresha amazi. Wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu. Iyo za mpamvu tumaze kubona haruguru zabonetse, amazi ashobora kuba ahari, amazi ashobora kuba adahari, cyangwa se hakaba hari impamvu zituma umuntu atayakoresha. Izi mpamvu zabonetse cyangwa se n'izindi nkazo, faqad ja'ala Allahu ma yanubu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi wa fadlihi wa taysirihi subhanahu wa ta'ala, ubugenge bwe butworohereza nk'abagaragu be, Allah nuko yadushyiriyeho igisimbura amazi. Allah yadushyiriyeho igisimbura amazi, wa huwa at-tayammumu bit-turabi taysiran 'ala al-khalq. Icyo Allah yadushyiriyeho gisimbura amazi ni ugutayamamu ukoresheje igitaka. Ibi Allah yabikoze taysiran 'ala al-khalq, Allah yabikoze kugira ngo yorohereze abagaragu be, wa rafa'a lil-haraj, no kubakuriraho imbogamizi ndetse n'ingorane. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, Allah aratubwira muri Qur'an ati: ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an
فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في هذه الآية فمحل الشاهد الله رتويرك يوكو هذه حال أمون يجرمو أغتيمم akaba yatayamamu nkuko turi bukunze tubireberamo. Watayamum iyo tuvuze atayamum mu Islam nyuma yo kubona impamvu zishobora kuyitera, ubundi tayamum bisobanuye iki? Atayamum bisobanuye huwa almashu alwajhi walyadayn bisa'idin ala wajhin makhsusin, ngo no guhanagura mu buranga, no guhanagura mu buranga ndetse n'amaboko abiri bisa'idin ukoresheje igitaka ala wajhin makhsusin, mu buryo bw'umwihariko cyangwa se mu buryo bwagenwe, mu buryo idini yabitwigishije. وكما هو ثابت في القرآن فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. nkuko biri thabit nukuvuga ngo nkuko tubisanga muri Qur'an, twabonye aya ibivuga mu dusanga muri suratul Maida, abari kwandika iyi aya tisanga muri suratul Maida aya kangahe? Aya 6. Rero Sheikh Al-Fawzan hafizahullah aratubwira ati nkuko tubisanga muri Qur'an nagute sunna zarabishimangiye, sunna ahadith, hadithi z'intumwa y'Imana nazo zashimangiye ko icyo gikorwa cyangwa se zaje zishimangira ko icyo gikorwa kiri mu idini ariko cya atayammum wa ijma'il umma, ndetse n'abamenyi bose nta n'umwe uvuyemo kereka ufite ikibazo. Abamenyi bose nta n'umwe uvuyemo bidini bemeranya yuko atayammum biri mu idini. Wa huwa fadilatu li hadhihi al-ummati al-mahmuda, bikaba gutayammamu biri mu mwihariko, biri no mu byiza byibanze iyi umma ifite. Iyi umma ifite, iyo tuvuze ngo biri mu mwihariko w'iyi umma biba bivuze ngo izindi umma ntabwo zigeze zigira aya mahirwe yo guhabwa kugira iki? Guhabwa kugira iki? Gutayammamu. Ikhtassaha Allahu bihi walam yaj'alhu tahuran li ghayriha. Allah yagennye yuko iyi atayammumu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifite, yagennye yuko ari isuku kuri iyi umma, ariko Allah ntigeze ayigira isuku kuri umma zagiye zibanziriza ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadith mungira ngo murayizi, hadith tubwira yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith tuyisanga muri Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Na Sahih Muslim intumwa y'Imana atubwira ati utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli, mu by'ukuri nahawe ibintu 5 by'umwihariko bitigeze bihabwa izindi umma zambanjirije. Birikumvikana Abislam, ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yahawe bishingiye ku ntumwa y'Imana, yahawe ibintu 5 by'umwihariko bitigeze bihabwa izindi ntumwa zayibanjirije. Muri byo waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ngo Allah subhanahu wa ta'ala mu by'umwihariko yahaye iyi ummati Muhammadin nuko Allah ahantu hose yahagize iki? Masjidan, yahagize iki? Umusigiti wa tahura, ndetse Allah ahantu hose arahasukura. Bivuze ngo nimba hasukuye hasubira no kuba hasukura. Birikumvikana, nimba hasukuye, iyo amazi asukuye aba yasukura ikindi kintu, siko bimeze. N'ahantu hose rero Allah nimba arahasukuye bivuze ngo hasukura n'ikindi kintu, cyangwa se hakwifashishwa mu gukora isuku. Fatayammumu badalu taharati al-ma'i 'inda al-'ajzi 'anhu shar'an. Gutayammamu ni badalun, ni gisimbura gukoresha amazi igihe gukoresha amazi bidashoboka. يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف والقراءة القرآن وغير ذلك. hano ikindi kintu dukuramo gikomeye nuko atayammumu ubundi ushaka isuku muri rusange, ikintu cyose kigusaba isuku ugikoresha amazi, siko bimeze. Ushaka gusoma Qur'an nka ibada, udafite isuku uratawaza hanyuma ukagira iki? Uratawaza hanyuma ugafata Qur'an ugasoma. Ni nabwo ugiye gukora tawaf, siko bimeze. Iyo ugiye gukora tawaf nabwo bigusaba ko ufite iki? Ufite isuku. Nuvuga ngo ntabwo gutabaza cyangwa se gukoresha isuku y'amazi bikoreshwa ku gusari gusa, no mu zindi ibadat. Izo ibadat zindi zikoreshwa amazi igihe inda al-'ajzi anhu, iyo bidashoboka ko ayo mazi yakoresha muri izo ibadat zitandukanye, nabwo wemerewe gukoresha iki? Wemerewe gukoresha iki? Wemerewe gukoresha tayammum. Birikumvikana, iki nizere ko cyumvikanye nkuko Sheikh
Salih Al-Fawzan ariko bidusobanura muri iki gitabo. Fa inna Allah ta'ala ja'ala at-tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Allahu akbar. Sheikh aratubwira ati mu byukuri Allah yagize at-tayammum, yayigize mutahhiran, yayihaye ubushobozi bwo kuba yasukura ikindi kintu, cyangwa se umuntu yayisukuza igihe agiye kugira iki, agiye gukora ibada min al-ibadat. Birikumvikana abislam, nkuko amazi Allah yahaye ubushobozi bwo gusukura yaba ugiye gukora ibada cyangwa se no kuyasukuza ikindi kintu. Ariko tugeze kuri at-tayammum nabyo dusanga Allah yarayihaye ubu bushobozi ndetse n'ububasha bwo kuba yagira ikindi kintu asukura. Muranabizi yuko nituvuga ikindi kintu, murabizi ko uyu muntu ari gusukura mathalan nk'ahantu imbwa yagize iki, yakoze ikoresheje uramunwa wayo, murabizi ko min dimni mu nshuro zirindwi ukoresha uri mu gusukura hagomba kuzamo inshuro imwe ukoresha iki, ukoresha itaka. Birikumvikana, bigaragaza yuko rero nkuko Allah yahaye ubushobozi amazi bwo gusukura yaba abantu n'ibindi bintu, ni na gutyo Allah yahaye itaka gusukura yaba abantu igihe bagiye gukora amasengesho inda al-ajzi, igihe badashoboye kuba bakoresha amazi. Qala alayhi salatu wassalam, nimwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti waju'ilat turbatuha lana tahura, yani turbatuha yani al-ard. Hadithi dusanga mu gitabo cya Muslim min hadithi Hudhaifata. Intumwa y'Imana iratubwira ati mu byukuri ubutaka bw'isi tubona ngo Allah yabugize tahura, Allah yabugize ko ari iki, ari isuku, ushobora no kuba bwasukura cyangwa se umuntu yabwisukuza igihe agiye kuba yasari. Twihuse rero tugana ku gusoza, wa yanubu at-tayammumu 'ani al-ma'i fi ahwali. None tugiye kureba ibihe byemewe cyangwa se ibihe umuntu yemere kuba yasimbuza amazi iki, yasimbuza amazi iki. Ese ni zihe ahwal, ni zihe situation umuntu aba arimo zikaba ngombwa yuko agira iki, atayammum? Ni situation zigera kuri zingahe? Kuri situation zigera kuri eshanu. Zingahe Islam? Iya mbere turazivuga twihuta, idha udima al-ma'u liqawlihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Uburyo bwa mbere butuma umuntu atayammamu ni igihe amazi yagize iki, ni igihe amazi Allah arabishimangira agira ati falam tajidu ma'an, ni mutabona iki amazi, fatayammamu, mugira iki, mukore tayammamu. Aya twayibonye suratul Maida aya kangahe, ya 6. Yaba kuyabura, ushaka kuyabura uri ku rugendo cyangwa se ukayabura utari ku rugendo, icyo gihe ukoresha iki, ukoresha tayammum. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, idha kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li sharbin wa tabkhin falau tatahhara minhu la adarra hajatahu. Ngo ni ryari, ni igihe umuntu afite amazi ariko aya mazi afite ni amazi make, yani ni amazi yo kunywa no guteka, ni amazi yo kunywa ndetse no kugira iki, no guteka, ku buryo aramutse mathalan agiye kuyoga, kuko twabonye ko tayammum ikoreshwa mu mwanda mukuru ndetse n'umwanda, ugiye kuyoga bikaba byakugiraho la adarra hajatahu, bikaba byakugiraho ingaruka, urabura yo gutekesha cyangwa se ubura amazi yo kugira iki, ubura amazi yo kunywa. Muri hali imeze gutya biremewe ko wagira iki, bihaythu yakhafu al-'atsha ala nafsihi aw 'atsha ghayrihi min adamiyyin aw bahimati, igihe atinya kuba yaza kwicwa n'inyota namuka akoresheje ayo mazi, cyangwa se atinya ko abo mu rugo abo babana nabo nayakoresha bari buze kubura icyo bakoresha mu kuba bayakoresha mu kunywa cyangwa se mu kugira iki, mu guteka, cyangwa se n'amatungo dufite mu rugo akaba yabura amazi yo kunywa. Muri hali biremewe ko wagira iki, biremewe kuba watayammamu kama bayyanahu al-Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah. Uburyo bwa gatatu, idha khafa bil isti'mal al-ma'i ad-darara fi badanihi bi maradin aw ta'akhkhuri bar'in aw bur'in liqawlihi ta'ala wa in kuntum marda. Sheikh aratubwira uburyo bwa gatatu, igihe umuntu atinya, idha khafa bi isti'mal al-ma' ad-darara, igihe umuntu atinya kuba yakoresha amazi ku mubiri we ko byamugiraho iki, ingaruka, cyase bikaba byatinza ugukira nimba yararwaye. Biri kumvikana. Muri hali Allah aratubwira ati wa in kuntum marda,
ila qawlihi fatayammamu sa'idan tayyiba. Muri aya Allah aratubwira ati nimuba murwaye mufite iki, mufite uburwayi, kugeza atubwira ati fatayammamu sa'idan tayyiba, muzagira iki, muzatayammamu. Uburyo n'ubwa kane tumaze kubona. Bwa gatatu bwa kane, idha ajaza عن الاستعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت. iki nacyo cyumvikana. Igihe ufite uburwayi udabasha kugira harakati, yani uryamye ahantu hamwe, birikumvikana ntushobora kuba wahaguruka ngo ujye kwiha amazi ugira iki, utawaje. Muri iyo hali kandi nta n'umuntu ufite wo kugufasha kugira iki, kugutawaza, birikumvikana. Muri iyo hali unatinya yuko igihe cy'iswala cyagira iki, cyagucika, icyo gihe aho uryamye tatayammam, uratayamama, hanyuma ugahita ugira iki, Bayisilamu, ugahita usari. Hanyuma uburyo bwa gatanu, idha khafa bardan biisti'mal alma wa lam yajid ma yusakhinuhu bihi tayammama wa salla liqawlihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Aya dusanga muri suratu Nisa aya 29. Igihe cya gatanu ni igihe umuntu abona hari imbeho nyinshi cyane, kandi ntabone uburyo bwo kuba yashyushya amazi. Tayammama, aratayamama, hanyuma akagira iki, wa salla, nkuko Sheikh bigaragaza muri iki gitabo, ashingiye kuri dalili igira iti wala taqtulu anfusakum. Muramenye nimukagira iki, nimukiyahure cyase nimukiyice, kubera yuko ukoresheje amazi muri hali. Wenda hano mu Rwanda ntabwo nigeze mbona imbeho imeze nkuko ahandi nayibonye, aho usanga bari muri zero n'ibindi bice kumanuka, yani imbeho umuntu agera munsi ya zero kumanuka. Beriko bigaba Abasilamu iyo mbeho. Suratu Nisa, iyo ayati muri suratu Nisa aya 29. Iyo mbeho subhanallah, hahandi no kuba wagira gukintu kibikunanira. No mu bindi bihugu, abatuye i Burayi n'ibindi bihugu za Amerika, Aziya, ari bihe bagira by'imbeho subhanallah biba bidasanzwe. Imbeho ijya munsi zero 10 na kangahe, 0 8, 0 7 wahaka, irambeho biteye ubwoba. Rero nashaka ratubwira ati muri hali ngizi igihe hari imbeho idasanzwe, muri icyo gihe wemeye ko wagira iki, watayammamu, ashingiye kuri ayatu tubwira iti wala taqtulu anfusakum. Izi ni hali eshanu nkuko tumaze kuzibona. Buri Muslimu yahuye n'imwe muri izi ngizi agomba kugira iki, agomba kutayammama. Fa fi tilka alahwal yatayammamu wa yusalli. Hanyuma kubera umwanya turaza gusoreza ahangaha kuri zino hali eshanu. Ibindi bisigaye tuzabireba icyumweru gitaha, tunareba na zimwe muri masail zishingiye kuri uyu muryango, tunareba na sifatu tayammum, turebera hamwe uburyo tayammum ikorwamo, ndetse tunarebera hamwe ibyangiza tayammum, ndetse n'izindi masail zishingiye kuri uyu muryango. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.